Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kublai pi ki perlok baro sasisi dengan por pedang subhai pi dengan program ki sau ayom ki por balawan ra dong san hima ti perlok mentaka kenti jong dengan program ni yo banyak keren but iway neki barikor ngala ban ong tani hakataka jingmut ka ba kamsuk ban soto ita inong draw lani inong penwandur ya kita ki jingdraw ti kumba pire I ban kapor ngi lawan ra sapi ki reu kongsan ni ki reu shampang ki bala pensngap shangi ya ka ka baki kila ya lenti bat pakila mat ha ka jing im jongki ha ka bade bat ka kam ka baki le ti man ta ka kenti pat ngi don lang bat ngi iba pai bah kupar mo ti ini ide iwe ni kinong drodor di bangala ban ong ibala slem ha ka kam but kani ka kam dei ka baba I dang shu le dang menta mene henry yiki jingtip ki ba khambanya ngam ko athana ban ya thu henry yiki jingtip ki ba khambanya ngin ha iba phai ba ha kani ka por ti ba kani ka por nga pujang somhai pi kani ka program jong I sa ki por but nga ai kublai ru I ka por ka ko dor jong pi mo nga tip pi long we ni ki vre bon kam henry lomba ka jinglong la kloi jong pi ban plat ka por but pin ya sam khniat kan soi bat ngi bat ro bat ki porok jong I ba pe gini video sa phangani ka kam ga ba hidon to hagani ka por nga kwa ba pin sim moi ka benta ba pin itho yala di nang ta pa de ka kam ga ba pitre bat kani ka kam rojing draw hatu kade ka kam ga ba pipila sedang nado meno di sisa kam de kam balong banga trim las ngi mensuan adu mensuan ti ketsulung atang kita kidi hobi mah ka bagi orang tin pareng ka hobi bagi sus tenat le tang tenat nanti por bala black por nanti ti ngidana buih kami bangia habe nam taka kamai gaji ti de tai ti yela di ti ngari tang nong tresor ka ndrai kumni charging draw tang ladro laslem slem ba ti ndrai taki por bala black kumni he ani brush dan dak lungi kan dan dak te gawe ru di ipar di bisi smart he banya ya draw ya im to te kumta teng yo ya taban lang dun ya sot kan kamu pi yo men sim ni pa jong pi yo men sim hadu da last tang school to da la long expose ba school to and then ki we ki taken ki ba organize ka government tu harus nem kena pra mostly kasang mi sabar lembaga school gitu tu di tu ter 88 89 90 kumta ter di hadu 1996 mga yo ban le ba ni ki jidro ka la kam he ti
Nadi na tu pate kapuli kaputi kade ka kam ka jam ki mangyap ya mo habya be tu tongin pai kan dia ka jinglong khna jong phi namar bang ko ai ban tip te kat kum ka jing kan mau jong phi na do ka jing long khna ka por ba philai school mo hatu philong ba active bhani phi yashim banta bha gini ki jing yakob ba penlong ki school jong phi ha ki bede ba ki jing draw oh kata di makasnam makasnam te gas na school lagi makasnam ya pa am tu long na school kan ka school la irap hi sibun yang aban mi shahmat se banya don especially por badun sharang don ki si organize ka forest department si organize by Nepal park mo te belong to competitions ki to kan te na tu kan te yo bayo lat kan tu te yo expose bana tu ski kan even hadu college level dah gele competition kan dah mo ti ka kata ka khusnam ka beneng kong ka ba phi kan ma mo ka ba phi yo fidang hatu fidang recall ne kan ma ba ani ki ka to yo du takin proprai nu snam oh proprai na dus na prapo pra pro khandai po ter tu tip adu la thak tu man da school room ya pasu kami la tu la no tu kente damle should school puse sa po college yo la biasa sien 1996 le biasa sien ta yo biasa sien te la kun nos nan to hi te otherwise ndi na du tik pot tingi gas puno sang approach no tekniki exhibition ki workshop organized pada ka common megliam to kan te yo participate itu and tik long la kala long kam maybe yi kam ha kam shai kendu sekini new artist ki professional artist pemuncua jong baju ji itu yo museum senaki kum tu kan ani mesti sure fi mostly ngam kenal sih ngam kenal ngam bu sisa ngam jubu try kata tambah kilabun ke kelade syak lem kenal kita kelabun telong mensiapa tak di besuli hobi tu mah kim di balong berang bu kelong official kumta kan ya draw mashallah ya draw kena tu nang isim ya draw ya kidon bana kena mashallah ya diru de kumta kan ti habang apet embak ya kani kajing nong kunu nikti jong pi bat kajing la jong pi wan punwan dur moi kini kajing draw em kam ikop te bahkan dai kata ka hobi jong pi ti ngakwa ban bu kajing keliba hakanu guru kam ba nalor ki wei pat kita ki hobi ma pi poi smuthu lani pi poi jit ikani ka kam draw kumba pila ong mane generally jisha ngam karis long at kum ka hobi mo jisha ngatri po kam sarkar prima te kam de kani kam kani liang he bangatri kadi roi par ken ngolong pher bak labak la kani ka ba le kan draw ten re jing nikti pi ong jing nikti te mostly ke suwan la kawan tu te tip wan la kawan hi te kawai suka di kikot kita kikot rumun sesuatu ban access pan yo access itu kikot nasini station type jar ba te mostly nak tu ki kusnam ka job nsuan dai mostly yo bi kikot te lingba gitu hi yo pule ban nak tu yo ban penjana ski and then lapo ki job montar peladun YouTube peladun internet itu kampen yarap susu kan yang ingin penjana su iki berkat even though laka dari tang hobi menganaru re kiri ba snap ma ele se luar kan ka jrong ba ni ka di kam ni hadu nyopo prapo la sai pidap nyopo prapo snam menganaru pitang la hi ban tre kan long di kam ba pidang la ban continue with them nding bi kam long ba la thak ke mat la su e re ni ba long tre ski long kan la temen ru te nang ko triwi susu tokan ban halo ti jing ong jong pi mentan ban la he kerta anda alam nyopo proporo long ka jing la ban ro kandang don be himo ha ka jing long rang ba ala ne ha ka jing long bre mo teng teng ding la temen long la sto ila khnyo ka kti ka chat te long ha to kam dan jing ka ai re ni ka padam kita fe mar pa ka kti ka sa kti dai te mostly ngitri kam ya kadi ngitri kam ya jing tro mostly bre tek tek yong di ka da kti balam gon dor mre tikta ketika jing ka jebieng ka batri kam pe te ngila man ro ka jat ro lan ro ka sentur ro lan ro ka ke ru am te kam song kan nu jing long yo kan
te ketika Kada ni kajing hot hot kedina kli kumno pinwan dori kai bukan tu kan kasuk plat phim tu te ni aram plat longka kloi kan mungkin kem ki khot lok tang shi phar phang philayo bapin PE ki dor PE ki YouTube ma daga motion mete long philaban kumno ki le kumno ki ki khot misal ndre ki kwat ki sla ba supliam tu teng hap su puson ule umno sha teng dor poda kna salika don ki bam sotur te how su le gale anta he te ban access ki rong ki rup misal jar ha segi brush ru ban yo brush pa ke sign alarm yo manta pala don se online pitit nak leng na kendong do jo perther pi yo important stuff so many black lang yo man so pat tu brush teng da kwa text to brush shna hi yet nuru te for example man swali kini ki hawk hair no ki shna te ki yo ba ne ki trong jong ki snyang de te ka chi persiang so ta kom ta jai ba bu ni kan long brush na kat long ni kitong jong kisnyang ni snyang ki don ki ho ki don la jong ken don ki don shna ki mentata mostly synthetic ti ki don la jong ki ivory ki mtakan te nri ki don la jong pat ki benta ki bangi persiang ki ta mostly ki animal si yo ki brush pen la khambes kan ki bon ja animal sem de tang we bon ki wer kan ndi tang nos yang ru to kasin ko mun kong ba nga bangan tip ba pleng na ka long na tudong jong snyang la ni jong gimara la dan kam ding athara ki perlok jong iru bau ni ki bempat poi perkat mo aku bede berkan ni ka aga jing hisati nomor ba khabe nomor ba em ko oil igi oil am igi ni oil mostly dan kam ki the pitri oil tumut pidon kam ini ki kham stiff kham jana am to am kham kin la ban kan ben por la ben kum tu mut kan one bang the flap like mut kan one bang to street form to kan ndai don patik ki snare pat ki we am ki ba la ben tu am ka shi usa sam tum jo the flawi la ka dor sam tu tumut ki tu pat kum long mat draw am ting yit kita ki judge new kita ki kham kim no ba the flawi sung wi rong to tumut ndai pan tu we draw we draw ndai the we am to tumut for arpo like postru ru katu orang kadang sakut kadang bat kan la dau bat ka orang kan la dau bat bhai tu orang and then long still bha to mut that's the best brush kan ngi yo then that's what ngi snal ka jat tu kan te kidon ki jat brush ngi la le sprint kan ba yo kan tu ndre komenta pat ani so ani ki jat brush ngi yo salong online sa kasuk no cincar bagin mo ban nadok ka bawat kita ki AKA nang ta pade habanda nang bahapet ban pet amba long kum ta te ngaso tho ba ka jinya ti ju pikam de ka kam ka masuk wala ka ni ka dai tang ka ta ka hobi jong piru henrai pi da ple jing mut kanang bat pi da ai ti lot met ban man sim te ha ba fi wat ni fi yit igino ti ka bla shi bon ma ha ni ka por ngasko shi ba wala da kadang ya tang tinjat kani ka jing kran ro henrai la stoi ka jing mentoy te ka bang yo na pi ka jing shisha te ki bang im jupoi perkat ngathara gi perlo jing bapai gi video ro kim jupoi perkat ba ya kani ka kam draw haswa ba fin yo ni so ini ki AKA pin haban git wat adu kita ki kom kini ki brush ki mala aban ong ma haban git ba yi wat igi rong ru ma haka be dei bat kani ka rukom draw jong pi hadu kanu kasimpor lani ngala ban ong ba hadu katno sngi ne katno mit ne pida pendut por bandro ban penwandur hadu ndalada ka song jat composition pi composition ko we jing draw ka phen na we phen we so composition ka de we te ka dong jing draw batang sikenta pla na pende don jing draw pa bada arbana la benar don ne te ka song jat composition ni kan then mostly ini pagi draw bangas draw ni mostly di become long detail di become one hatan just real shape realistic itu itu tu simpor sha te simpor tablong kumo IP ngali tray kita mensingi tray tang jan miet ban step tu so battery da oil ta daw yo full control kan that means like ladang tray kiwi jet rongam kim ki acrylics ni water color am tu the mut ngi num yo full control that means like da oil padam yo battery mustap tengok ngan tri bisibit tengah ailat ngat treatment in such a way ba kana khen kam slim tengok ngam takal banai num yo tri ngam tatayo num yo tri hadu next week
Ti ya tu orang ngelihat treatment research ba kanap yang hadu next week penganuan tribian. Dan aku akan ikan rekyang lasai, galit treatment research we bahkan rekyang no lasai. So that full control, full flexible jong dika treatment joko alam tinggi yo lahat bangin tribin. Nak por dan kapor bangin lah stretch for 1 month, take a stretch tangga po 1 week, 2 weeks te kumtakan. For example, kita nak pergi jengro, kumga niru di ba mesin por ha, tabak di por COVID. So yo song yeng tu. Tu ko por yo song ying no mo. Tracy, try lah song yeng tu telah try prak nak kita lah try. Di normally mendapat max and minimum dia untuk 5 to 7 hours a day. Mentah kerli ngalit try tu prak kita di try ru sun bani nyonta and then kita Long what happening ka jing don jong kani ka kam go ba pipila don mo on professional job. Ti pidang yo lat ban tre du san du nyokon ta. yo lah akan we try ar tam step sengta jan miet the max day otherwise we try tam step and then sengta jan miet beyond rio otherwise tang sa jan miet lo biang tep hadum talu siding dia hadu kharab je we try full stretch no rio hadu kharab yo lah em long ba khatre kum to pi snat te mde ang su pi tray kum to pi ya pi yang pi tur khmat tur sedien te nong su song khat jo Hai. te steng spang clash yang si pang clash song te sak jirwa ke melan pi Ang filong way ni gibre ba ejirwa ro mo ka ko por. oh subanga jirwa te em snat em kolong kapale no kapale ke jing khat tambah ke snat do dem ke bi draw sabar kan draw sabar kum jing draw draw sabar di wini ba snat tam kan man draw long pi os no kali area ka hapos studio te kaper man ke long live pat te kaper sipun snat sabar sisa Pilong si sa way ni ti kire orang ba tre hok ba tre dep si sa ka kam what happening ka jing don jong pi ka kam ru ka bangi on professional job Henry. Ka jing IT jong pi pat nakabenta ka ni ka hobby jong pi kalong ka ka bangi kum ki bringim la ban perkhat ti. Ti na ta ka daw pi pilong ka nuksa. Yeki babun. Ka jing ai ko si sa pi do kata-kata ka bomlase ban batai na parba ngala pet ni gidur ni po studio jong pi am kalong bet an ka gallery ala long bet. Ho ya pi pila banong ka mini gallery ma tamahangi pat marsendrung shui ba ni gidur ti. kiawan dia mor bagi beri bitu kiawan metrung mi kiawan berapa rodon mana even ki terus na po keleng perteori dan wewan ni siwan lawan tu ki shui kontak Instagram tu and then out of nowhere ki bam itu siwan lawan kita masuk jing drum tu ki bam itu tha ki wan rung ya ni simnet armnet sawen samnet kisong pusat tu dap tu lalet na out of their own kita na barbar kita dah po India dum nabar foreign dan To jadi ba fila pen mi ispang ke Instagram page jong pi to ye to iki perlo jong ini ko por ka kerteng gum no ke Instagram page jong pi kanang ba mo kanang ba kiru kin yo ti ban tip ban peti ki ba fila post la share po Instagram ka kerteng gum no Oops, Karluki. to pla ngo perlo ka profile ni ka page jong iba kupar gani ka por ka dei bala ai kerteng kups karlu ki ti pila ban pe gani bat pinyi yang tu ngan pentikana ai pi ba aba pi pe gani ka page jong iam pin ong bet kani ti ikop bandai mashudur re kamdei ka mashudur namar ba ka bit palat an ka jing long trim jong i do kata-kata ti giso komen ba kum ka jelahi ngidon ye pi bat ngidon ru ya kibreu ki ba kum pi ki badon ye gani ka sam wala da kam dei ka full time job jong piru henry ka ka sak ka kerpang ka boleh lo IP bat pila penjana ka ba pi pendon kam ni kaman ka singimo Em usually por balik kai kum tu te mostly ngisli bagi bahaya pas em perlo perjor tu te atau por juda kami atan man ron orba ada bon brio tu wit pi wit kamu tahan ka por ba pila kai marwe dalit marwe argun tu te snat hiban lek tambah por wang lek ya bon kun makanam tu ram at least long na yo sketchbook kum tu red te compose and then dawan tu na itu sketchbook ba period yam P1 P snadur ni na katui tambah ketika i jum toy man balik ka kadang smart man sang ni ka sang di ka pi ya ketika ngalit em ya ketika jaka banget ron ti ram ketika di ba
ngali visit laisin yang laisin laiwat kata ti mau sulikan tu ngali visit laisin laiwat ti community jakaru ngali visit chua kini mostly di jaka bang visit chua ngali observe and then ko compose ti ngapet ngadu onribu James step shon mi sengi hadu dan musingi observe kumlu jinglongga mariang pot musingi ajan miet pe kolong no da jan sep sengi hadu la sep sengi ti kom kati ngoping hablis laisin orba mestap tu slap no on biang next year pat tu nyom se kebri tu te miolat on biang next year continue biang nadu ko tu kapor ba ngames and syong adu tu kampus intro tu antara dem tu sedang pra studio tu Tak hendak bertanya siapa kata ke jingdro kata ke kata. kati di pok mau kamata kati te for example kom kani ru kani di sport ng blai Nong belai. hot the actual places so kadang history especially nong blind tengah draw atli ki kadang series of bridges so complete yung what kini complete component di bridges the option apsa sini jaka pia yang pi observe each and every part of the entah kan kiba jing kun jung ni ke jing long jing ke jing im jing pot jing ap observe berkhot ye ka snam ki ni ki bridge kan tu kan te hatian tu last ap la pi so yo la so hab pin compose ni jing ro compose ke ya ta angle padam nasa sna kan ya ta angle nagno galiang ngatsna ya ta bridge ngatsna di hakapor bakumno pang compose pe dia ko apelong menmien jadmien mestap hata kapor ba ngamon compose ni ro nasa compose kan so that's what ngapli chua visit not bang shushim blindly ni kidor gidar untuk ro ton te actual ba ka suffering bang hable chua hable research for each thing ro kan ki thiru ki kho ki bang hable research for each and every art work kan hable research shimat ani gali shalom kaligalom wale te gali gawi bas not ba kan te especially the yo sum yo sle ya kjat tu te gali ga bom to ba mde tang yang ai ki sport people ki khnlung khna ki rang ba teman ki khoi betit ya ta te no down ki khoi ki tip ya ta ngi us not re kadang ko chong ching jim to yang asimet te kadang jim to hata ka health and then be yo open composing to te ya fi kalau nong dong mai it's not bachingi dai entah kan Hatu kani kade ka kam kaba pi la ai pateng ki khon ki ti jong piru ni komno. sedang ya bud hipat sedang bud hi ka nilti hi sedang ya bat hi ki brush te ndai ki yolan dengan ngai full access bun kota kan ni ki alis long kata ki rong kata ki brush ki kan tamam dei tang ki khon ru re wer kan norba wi ki kena ru ka bhaba nu sia norba art kalong ki ustad baham tah ni kari chungi kan ki ustad plat and then what shabar sini stairu komba ni osmono ki social media tairu and then ki personal discussion with some of the artists bashabar ni stairu so they find it current potential ni po region kan so ladapi quali full time ru makal along menta kan kalong pinle full time kan kam kan normal bon ka demand long kan ka art kan art industry men ki ni po shilong megle ka kam bas Nalor kani ka sap ka bapidan piklor banya sam lani ban ai pateng ki khun jong pibat ka ba student su ko long ba pi kan tu te ye ki wei pat ki long mi long pa ba ada ki i ka potential jong ki khun jong ki de ban ai man sim kani ka long ka ka ba ngi kum ki brio hi hapo ka jela namar pa ni tep ngilong ka jela ka barit pat henry lam ba kam pat ka bang trei in la ban kraw bat ka ban la ru ban ra nam ra burum ni ka jela ma ka ju ye piru kani ka kam ka ba fi le am ka long ka ka ban per I tho shu ban nang pen pau ya ka jela jong ni ba ka long ka jela ka baris pa ha ki sap ki phong na lor gar wai ka siau ka tem ka put ni dor ru ye pi we ni gre rong ba ba trim ban draw ba ru ban perkhat kumno ban pen wandori ki ba pi I sabar ha ki jing draw ti ka long ka ba sutna de ngi kum ka
Aslam jong unong san himalang ba kanika program ki saw yom ki por mangin yo me kren bat iba heb nama sai khot ba heb ila do mening la klet to iba heb ma to ki sutuna to kanika por pat ba an pois koi pak jing kelimo hatu pi don ki kenja slem ajing hikai ki ba pi penmi ne ki ba pi temu ban bu ni di sya kata ngampat plan terpelong ngampat ngam dan hiung ta ngi telong muslim lai ban seng ne ki kam jam la na kam ki tre gen ki nong tre sarkar ten re yak ta pat long machu ban shim ta pat ki wi pot lok te kalong hi ta ten re ki jumot pat kalong ba ngadang plan hi ban organize some sort of a kumtakan ka workshop tadi kini tai kelabun ki bla kwa hi ban le ken maki but ki ken lan ye ki kwa bakin one join and for certain tips lan ye certain taken technique si ki ba draw lan ye tai kwa ban share hi ba ki ru and then te tamalong kaslong no takapor te kidon ka tu ni bang lai kontak ru dan bat ki aru langut ki artist kum tu ba ki professional nang ni hi ki plai kloi ban ya trilang tu te kadisya ko ka plan ba ngimun ban ya bu sponsora ketika arsi minta ka arsi workshop tu so mostly ki professional artist hi ki ba ko ban share teknik ki ba entah ngi scam ha ko poru ba lingba kanika jingmut jing perkhat jong pi ka ba pi la bu jingmut ban seng kan nong ro jing men to la ni yola si hadin ha bu da fila song thai na ka kam namar kum ba fila ban men ne pi ong ba ha kirta ki ba nyo pho propose nem ro pidang la ti tharai kat ban poi si shu ti ki por pinang yo su ti ki experience ni ti sampang mo ti ngang scam ba ki khna samla jong ni kuma pila ban yang mentan baki bakwa ban pan jingmut ki bakwa ban yo idea la ni ki jing tip sa phang ki ni ki baki jing draw ki la ban aku share anyone share be share mulai te berba sunat te ban yo perlok be role te bas ba ya share itu te snat kan tidak dan manono ba ya kwa kita learn ki te nak loi manono loi kan ta perlok fila yos ngom tan iba heb ilong iwei ni ki breu iba kelut ki men sem baru la da pidon kam ya ka jing yarap jong ila da pidon ka sap hakal yang ka draw mo kumno ba pin penwandur yaki ba pi sabar la da pikwa yaki jing tip jing sampang idon ni ba heb kan ni ka pore banyarap ye pi ti ta kadau kan mau ko to ka Instagram page jong even ne fila ban ni kendoi hang tu ma te ka we ka jingmut bang matai pi sa mostly pin di mostly di tang kidon mariang sudan ne te jial di jing draw man suana du suana kam kana la prasnem la draw ki oil te ngadro ki we kom ting draw kan yang ki we ki art abstract ki modern ki we tablong mostly hani ngas perkhat no lan kari jong i mostly tang ngi bit tang beauty te beauty jong mariang ngam tai te tapna ka daw ni jing i jong mariang ka beauty ndre ban produce but in canvas but so klaso ya hab kit men le ta kan that's why the landscape with kenika mariang begin ni te im kaya blend that's what that's not have rock landscape that's what te de tang por ba mari por sedang puli putih te na dos nam kena pusan kena rium tu te ngapain os ko geliang kan ko geliang le si yo ngi don sap sa ko geliang le si yo don lat ti ba ngabit chu kyu ja te mo bit chu kyu ja kan ka lat kamai ka ji puli putih di tang tik por kan ti na do tu por ti long lastang men ya tre pani khata pani puli pani itu di na du tu por bam yo ke man ro sin sin i wijing draw arsnem tapi keslong nam ta kan te tang tai te kejing pat kolong no ba menshua menta te terne ta jing menshua pa te kolong no bing la ben yo ki rong ki rup ki tiar gitar ki materials mo ki pengiran kam ndre komentar jok menta te la yo
Dia tu pis ngo ba kani ka kam draw. Sipol ada ba ai ba full time la ni ba. Pelik jengmut ba kani kala banyarap ya ka ying ka sem ba. Ya mata lah kala hot. Hakan urukam ka ya per. Naki por mensua. Mensuat pi sulong no bun ki kam pada spread tan mon mas ba klesi borok kari mdai tamanga ba pi ladi ki we borok kari jogi ka jingyo jingkot kadang kam yuna ka jing sothu syapang jokat kam per ri ba menta te ndre menta pat ka we no long ba even do la da pimla pinya di thi thang di ruam ndre shabar long kadang potential kan shabar pate of course kadang bikin ke market te ndre tapi suki kan long kamtan ong sestang no nya di nong nya la no ta hasil ke value lo ni ke market ke njari ten suki pat ka lai Ti kini ki jingdro jong pi la judon ba wan pan thit ni ba. bon hi to ki bon hi jing Japan ho Japan ya kita dan even before the composition ladan kila dan pa bete ki long ki brio ki clients ki ba bai kwa kan Ka na pedeng ki jingdro jong pi ke ba pi das mutan natam mat ki ba pi da pen jingmut ba. Ka jingdro dai no hiam de kam de mong magi ong katua special one mah ka special one deh ketika way bang nang habdro ba always the latest one is the best commercial tam ka maybe ka jing pendro bahadu liasi kan dei ka nang one ba entah ndai so far padam ko PM kepada kam iklan ndro ka jong internet ndai ka balong ba ta mensia med bang dei ka te jike mulai am ngopi kata di ketika kerja kalong ba laim hang tu te ngasa ka din ka thai no te ge mangsa ya no tu thai ni te ngahe ngasan na tu ki jakai te and then ban i byang ngum tu and then poi perkhat byang ngum tu jaka me bi long shwa ngum tu te ka di bakta ba te kan ma ya ki ibai yang masam ya jing ya mare ya kiudi yang ya shang ya sum ya sle tu than tu te ke ba snat ke dong barakta kan ya jing lo kena especially Atau kau pun melungi pi ha pa ken mau iki ni kan mau ki berkhat kan mau ki berkhat bidang kena tu kan te snat kan mau tu te kata bi kan nu beriu kan man yo biang itu ki por te kata gue ketika jingdro ba kam long so far ha do mentak kan kam don kata jing apa musim snat ta kublai shi bon ba kalong ka jing keren ka ba hanga shimat ka ba pen mentoy bat ngathara ki pro jong hi ba pa ikini ka video ro kan pen mentoy ki do kata namar ba lengbang ni ka program ni wat hi breo nang ila lek wat ki bri ki dan ni ki sap ki phong ki ba per lagi long ki barwai ki ba tem kum pi kum ni ba drol ni ki ba than ni ki jan ni ki ba yo la sila ngim pat poi ro hen rengin sa poi hi shi kita mo tamba kalong pat ka ba so kemen yang ba kum ki breu hi ki ba hapo ni ki jelangi yu ya ki breu jungi ki ba don ni kata ka sap ko phong padru kata ka jingla jong ki ban penjanai kata ka sap ka boleh lah ai mo te ka long sha ka jing kerku ti ka ngai skem porlong lengban iba heb ka ni ka por iba long iwe ni ki barikor hapo ka ni ka jela jong ko mangala ong menengan ban biang bala dapidon kami ka jing erap ilong iba kloy namari di breu iba long helpful do kata-kata mo pila ban reach out ye ti kalong shisha ka ru ka ba pen kemen yang ni ka por ha bagi ban pe ni ka video ban ngai skem pinang ya kersan yi ba hem ba pinang ya aimen sim shu la dapidon ki ba fikwa ban ya sam ban ya share ban pila ban reach out ye po Instagram ti ngalaong men ya ba heb aku asku an pen kut tambah sko pai dia mau atau ti ko ban ko kan ni ke jingkeli ko khad do siama ke jingken tu ken pham jong phi iki khana samla ni ki no gun gi bro lagi rong girang ba ni ki temen ki bidani ka sap ko phongru namar ba kani ka kam ko phila ong mani kam de ka kam ka ba song ha karta mo ande ka bala ban le na do dang khana ba do temen ru te ka ke jingken tu jong phi ye ki ni ki parok jong gi ba pa ye ki ni video ki ni po
Chicken tu kalau ba nomor kim jute bi element deh mostly element nem te mostly bon ma ki bri pakna ni kirang ba ki panang mandro deh taba dekla I empat iwe bagi subut la kile khamba ban ya yanga la ni ban ya tu am sagia ta steng te te ndre katu di sosi ba balong mostly yung kwa bagin ya sakmat kan tenai de kelas akut mentagi brio ki sudro tang dulet ba stu bekinang ndre kim kwa tak brush nor ba klei tu la drop brush go ahead can start can do something new te ya chaprang betin na sange de nai sange na tang steng tu nong ai musim indi wa dong ba oh tu jonga kam ler kam itu ham nyom be la jong jumat marba don baler hani at even do pi kam judan ta ka jong tu ler barokat kian des kita la jong sam bakin create barokat kita na barokat kita la jong ti de kia draw ya paint dala dan pelung dan ba manaram ya sakmat bete kajok ta ai lat ba long ka ai lat ba kan ya nui nor ban ya sakman te tang tai ta khublei shi bon sa chi sian ba heb nam ta ka por ko do jong phi bat khublei shi bon nam ta to ka jing kan tu kan pham kadai bai ba heb ong ba la da phi long sakat nu kan nuru henry phim dei ba phin I ben la ni ban phin kren penduk men sim la ka jong ka kam bat la da phi sedang nu ulet phi dei ban kata shu brush ma tika deka ka ba song nia bat ka ba song nong rim ba kata ka jing ajing sneng jong ba heb ba ka ni ka por bat ngai skem bagi prolog jong ba pe ka ni video ru pin yo kata ka ju ka jing mentoy ku manganga yo bat ba ku mangala ong phin yo men sim na ka ni bat phin le ka ba pidon kamut ba pidon na ka sab dro la pidon ki nu ki sab ibarit la ni ba heru pidai ban penjanai mo le ban yai persang bet nama ba jing persang hi kawan ra ti kata ka jing long perfect ko maki ong mak tin pareng tin ta ka daw wajudu jing kerman wajudu men sim yai tray hok ya ka kam bat yai tray dep pendon kam ya ka sab bo bleu ai ti porlong link ba ka jing ya keren ka link kot bari ba heb ngila pois ka ko jong ni ka program ki sao em ki por jongi kublai shibon sa sir ba habi ko por ba ko do jong pi kublai shibon ni pi ki porlok be itru bat nang ya kersan ni ka channel jong nong sanima bat nang yai penkeu ya ki jong la jong ku mangaju ong na ka por ti kublai shibon ya pi baro